Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Me kamatatuhan kami, suka samid kami, kesalihan kami, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamudjite si alen mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kapanalawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyane pagsukur sampurna, pagsukur ganiya bekkatanne, sarta inangan-angan we dambuwa muslim atawakan mu'min, iyane pagsukur na ilien tinambahan we Allah subhanahu wa ta'ala si iye kahapanin. La in syakartum la azidannakum. Pa in Allah subhanahu wa ta'ala bang kaami iyan pa ini magsukur, tambahan ko pa ini si kaam. Iyan kapangurung ko si kaamin. Maananen, amban kailumte, amban pangaltate, amban lugtute, amban yeneniyate mahaplay, bang pagsukurante si Allah subhanahu wa ta'ala, tinambahan we Allah subhanahu wa ta'ala paumulanten. Sebab we ay magsukur kite, in kite tausalte in umulten, sihinang karidaan atau kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinambahan we Allah subhanahu wa ta'ala, sikabtangan ne, la in syakartum la azidannakum. Ikaduwe, magsukur keo, niyan painte sabab hek kaaltaan watawakan niya altaanu, ubos painte panganggasto no, sihinang karidaan atau akan kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala, gaiyan niya pagduwe-ruwe mian tinambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala tudyo kao. Demikian magsukur keo, pagki kaurungan keo kabaya wa Allah subhanahu wa ta'ala, dialim pangatian no, ngahati yani agamane, supaya mian makapag-ibadat kyo tudyo'i ala basiratin atau ala ilmin wa basiratin, dialem painte pamaham, dialem katao, dialem painte kasahayahan, tinambahan wa Allah subhanahu wa ta'ala sikao yene kagaugot nun, pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala sikao yene painte mian yene parkala, dialem painte daakannoy damikian yene kabayanoy, luune ki amban ginawabaranno, amban anakno, amban pamilyano, kemon ilien me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari kita bi mawajib si kitehin bi, si me sa inin kahalan, pahapte biniatten bi. Pahapte biniatten bi, pakale kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kita pakale mian karena we bahasa in kita niya cekte sidang buak pa inte gurulay, atau duk hadja ku pinain takilalene mian komenan ku ye, atau pinain yu sa makalanduk kakaslabis saranin, komenante ye, atau screenshot te, atau akan yu sab tumlang yene bisaranin, me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa ilien niat nun, luugan hadja keumayam da oras padwe oras, geiru magpahala, atatkala pakaidoan no pe, ine mian astel Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa mawajib sikitehin, bang kita pakale lukahan tiak kalten, lagi luba yeneme sibilian ku akulay, lukahan tiak kalten,
da kiti ambu-ambu mian misara ka bidda paluhati dalam pengatianten sibai kita pania musarihus sadar luha pengatian nun gei kiomura astel si saweknu maananen naan si ininen sibai ini at tasamuh sibai hapil mi dalam dagaten amban ilien murah-murahan bangsa ien painten niatten tinaupikan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala si kemon makahapin demikian tinaupikan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala si hinang karidaan we'ne duk hinang kabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari me kapung tinaihanku si agama Allah subhanahu wa ta'ala si allaw ininen binetaran we ku title iyan muhadaratin bi kapiligruhan si meaan ninggalan sambahayang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala banggay ruubos walakoy tafsir ko atawakan salasay ko pinapinupino. Iyene mian gantaan taapas ilmu kun atawakan iyene taabot ilmu kun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Supaya puas amban ininen bang mahap dalam pikilan nendo bang painte dumain dumajingkihin dumain dumaastelin hangkan papili ko ilien peghe mian hek kamanamalan takite ko komen lagi nen painte sige nawabaran ko hek kamanamalan we makalando ko kumang komisara na inumay ko sab siyahin bu asal ili maananen atawakan tinumlang ko sinulang ko me kaulamaan tibi dalam lahat basilanin atau wasad dilipe bisan dambuwa bisaraku gak niya panumlang kusiye gak niya panumlang kusiye na sumagawa amban ilien gay makaine me kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala ko neta bisaralay gay ni haja sambungan te banggay te painte sinambunganin dok maapte se dahil amban pamisarare tamaap ko ni se insyaallah subhanahu wa ta'ala gak niya problemane. Na indayan ko ni bang antara derok Allah ta'ala sumagawa bang antara kami amban me mamisahan ako yan tamaap ko se gak niya sukut ko si siya pagtaabot si ilaw gyama sa problemahin antara derok Allah subhanahu wa ta'ala bang siya gay magtaubat. Kung ito bisaralay, si tenged painte title, atawakan painte ine, yene mian maudu' binet tarweku ad manulak. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mian angan-angan ko, o keodambuwa ninggalan sambahayang bang takaleno bisaraku ininen, kalu-kalu negay tinggalan no puas amban ininen. Ga ininiya bisaraku amban ako, sumagawa ngeddo kiti amban kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala amban kabtangan pangukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian ngeddo kiti amban kabtangan me sahaba tamanan ha pinapanjari puas amban me kanabinabihan duk me aimmatul madhahib iyene me ka imam-imaman sin madhab latun painte si masaku itu me kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari pain Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni simi'a umasik dalam narka sakar. Pain Allah subhanahu wa ta'ala ma salakakum fi sakar. We'ay kamiyan pain umasik dalam narka sakar iyan. Maananen tinilaw tumia narka. Iyan me siye mugad-mugad magluma-luma dalam narka alenen narka sakar. Tinilaw se bang ine sababannen hangkan se umasik pili. Tasaput dalam Quran ko ini tabis saratay pan Allah subhanahu wa ta'ala ma salakakum fi sakar. Ine pa ine sababan hangkan ka magluma-luma lu di alam iyan. Ine sambung din me kapung kinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ga pain sinambung pain na pikiga kami magpuase.
Ga senambung pegge ga kami nunay zakat. Ga senambung pegge ga kami magjihad. Ga senambung pegge ga kami magsadaka. Sumagawa tagna sambung de qalu lam naku minal musallin. Hangkan kami pa inne umasek di alam narka sakar, peggein kanian kamihin pa inne si elew dunya, ga magsambahayang. Ga magsambahayang, lam naku minal musallin, ga kami pa inne paniya amban mea magsambahayang, si waktu kami ine si elew dunya. Tali tabi mahap, tali tabi bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas kita biinakahan Allah subhanahu wa ta'ala pa inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita wehne pinapardo si kita inahin sambahayangin. Resultanen me kapong tinaihan ko si agama. Banggay patenggeno in sambahayangin inen. Kue ne kaptangan lay, yene tasabut wa Allah subhanahu wa ta'ala sinambuha ayat ne, wei kampay ne magleggab duk narkaian, ine pa inne sababan ang bandu sa tahinang minatabulak dunya, ine sambung din, ga ne si magputing. Inakunan we de ginawa baranden, insiye ga se marihala tu de tabulak dunya sambahayang. Bang behadja sa ilien me kapung tinaihan ko, waktu te elum dia tak bulak dunya ngakun kita si Allah. Ya Allah mukassirku. Ya Allah hekkamanamal doseku. Fa in lam tagfir lani la akunanna minal khasirin. Bangku gay ampun no paniya ko amban mi alugi. Ininen bistara ininen magmumpaat manamalan si Allah dunya. Inurungan pekew pahala wa Allah Ta'ala. Inampun pekew wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang mekenu misara pagtaabot si Allah kiyama, di alam ni kionarka, kad fatal awan. Gani niya tahinang no, mian lumabay ne, yene waktu, panaimaan udhur, panaimaan painte reason, buadapon si Allah ilien gani niya, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tepet sa ine, ngakun, atawakan kanianden painte, mian, magpain ga kami magsambahayang, si elew dunya, hangkan kami tu entuu anduk dang, bang hadjara bisarada ilien, hinang de tu de tak bulak dunya, magmumpaat bisarada ilien, sumagawa pegya si elew kiyama ga niya, amban ilien may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan kita subaidaran magpaesab tu de tak bulak dunya, pegya bang kita matay, bang taabot si elew kiyama, ga neniya guna risonten, ga neniya guna kapandayten, ga neniya guna kawaseten, ga neniya guna katauten, ga neniya guna haplelanon, ga neniya guna mian iene rison nun tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ga neniya may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tagna sambung de, qalu lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Ikadue sambung de, pegge ga kami makan miskin. Pegge ga kami ngurung si miskin. Pegge bisan dunia alta kami, ga kami makan si maka si ase. Balikte, pitu kita radali si parkala ininen. Esebun okeo pung tinaiku, si zaman ku itu, bangka ni annun magkahagad si Allah Ta'ala, mulyahun betapit-tapit nun. Mulyahun be bisitanun, mulyahun be pung tinainun, ga ke magpain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah. Sine-sine pa inne magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala, duk si elew dambuli, mulyane tapit-tapit nen. Na okyo pong tinaiku makagees si jaman ko itu. Ine mabaya kekyo maglila ha pamanganon ubos pong tinainon. Magsandal kaugto,
maglilla kekeo muka, duk pitis-pitis nu, duk apam-apam nu, duk painte kemunne, yene inuman malailay, ubos pong tidak inon kinaugto, maglilla keo sa miyaan, maglilla keo magbella, ubos pong tidak inon kwe ine, kwe ulung painte, maka mian, makaulok, yene indabayo kinakanha, maglilla keo, esebtebi, yene bisarade ininen painde, mian, waktu setinilaw bangwe sa tapili dalam narkasakar, ikaduwe sambung de puas aman sambahayan. Tagnaanin pa ini hangkan kami magluma-luma tuo, pegge ga kami magsambahayang, ikaduwe pegge ga kami makan miskin si elew dunya. Alhamdulillah, hekaw me kanakuraante mian, gay maghibok-hibok, kwe painte kongresmante kalasahan, bilang siit kami, mujib hataman, sampayap Malaysia, taabot tatabangan nin, nawag kupili, sampayap Malaysia sa usa, mian dinakwe ne, suk samayakan, kemon amban basilan, mian dinak inurungan we ne, tatilaw kunia kaurungan lai pa inne, mian diawa ne pa inne 10 kilo pangurung nin, mian yebang kau tuperanin, pegi mangganain na manusia dusab kita ituin, dumain kita pa inti ano, dumain kita perfecto, sumagawa kauilian pa inti taga SGSin, ili namban me hinang tanure, demikian tu si Saudi Arabia, balik ko, iyan pa inti, mian me organization pa inti tu ko me, iyawa pa inti si Riyadh, iyan dambuwa siwa anamban magtabarro, do mian asal sa iyan na sigpitin, iyan na sakito makatalaw sumagawa, tinuyuan we de magbeli takakan para si me ine pung tinaire. Subay kita magsukur si siya me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian me kapung tinaihan kami si Riyadh, si ano, si Jeddah, sa iyan do isab, kwe painte miyan di si Sersoy, takitete miyan sa miyaan bang sa inge pagrepak den bang sa inge pagbeliren duk sa iyan, kemon me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banilian, me kapong tinaihan ko si agama isebtebi. Iyan pag-urong ininen, sadak kaininen, kahapan tek kasi ilaw kiyama. Ganiya pagduwerwe. Na ang banilian, misami aanar kain, hangkan kami pain ni tapito, pegge ga kami makan miskin, lai di atabulak dunya. Ikatelo sambung na me kapong tinaihan ko, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, ine, mian, bangwe ay sa tapili dalam narkaian, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kanian kami hinpain ne palamud, si mi'aa misaraga bidda. Kanian kami hinpain ne palamud, si mi'aa, mian, muting kabdangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kanian kami hinpain ne palamud, si mea nganggura me ulama. Allahu Akbar. Ininen telu ininen, bang bebbegan dambuwa muslim, mararahin si iya si kailumne. Mararahin si iya kailumne. Hangkan fa'in imamu Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, si suratul asar, yani surah pandak-pandak dalam Quran. Pain Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin. Sinapahan wa Allah Ta'ala si waktu asar. Sabennal pa inne manusia indialem kalugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Malainkan ini meksiye mag-ibadat. Malainkan ini meksiye misarahab. Malainkan ini meksiye mian mag-amal salih. Magpaeseb, pinaeseb, duk basag kasabar din. Pain imamus sapi isi ayat ininen, bang hadja pain nega nenia ayat, paturun sa dili dalam Quran, mararahin pain ne ininen binebegan no manusia. Lakafat fom pain ne. Si ayat tabi sarakuan sinilay,
bang hadabbegan manusia fawallah, sapahan ko si Allahu Ta'ala, jay iya magkalugian ang bandunya labinan bang imulit tudyo hadrat Allahu Ta'ala. Patinggani sambayangin, nunay iya zakat ni bang niya zakat ni, magsadak kaye, nabang ipainte ine, mian, sipong tinaine, damik kiyan painte ine, may kapong tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Patala amban yene parkala ahlul batil, yene me siye nganggura me ulama, yene me siye ngidji bangwe magtambel masjid, yene me siye mian ngurung pikilan de buka bakas ine mian magharap duk madrasa. Sibay kita patala naan sininen. Amban ilian linganan ko kemon yene me ahap dalam pengertian nen. Ya ahlal karam, ya ahlal fadal, o kami aasayo, o kami aamalasa si pagkasine, ku itu naima atawakan mian manawag-tawag kami, bang niya kabayaan bitinabang tuo di alam lahat, Saudi Arabia, open iyan organization sin Bopwam si Jeddah. Pag nakuraan pa intewe President Nasib Ibrahim, tinuko pa intewe mian nakura ti kalasahan Soy Sufyan Salih. Tinuko ne, maananen iye magpalengan ininen, open ka amurong bang niya kabayaan di inurungan. Damikian may kapong tinaihan kami si lahat Malaysia. Damikian sa iendo isab may kapong tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hek ka manamalan magkalagihan lai, ilien, subay kita magmehet-mehet, makajari kita ngurong ngontak lai bang niya painte ta kontakte. Damikian may kapong tinaihan kami si Manila magtrabaho pili. Sarta hek kami takite kami bidjure. Bisan painde, mian painde hek kasinde, sumagawa nen hek ka manamalan magkailangan. Ininen tamanan tep tinabang. Ininen tamanan tep inurungan, amban ilien. Tahinang nugapi pagtaabot si Allah kiyama, gay na kiyo makapagpain mian painte, atawakan makasambong kiyo, bang kiyo tinilew bang patungan no altanun, bang painte ine, tungan painte usalno. Si Allah kiyama, hangkan pain ko ine parkala teluininen, mararahin e bang bebegan no, o kiyo dambuwa, pung tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ilian painte amban me kadilikawan sinsambahayan. Pinasik narka wa Allah subhanahu wa ta'ala bang aahin gay ng bahayan. Ikadue parman pain Allah subhanahu wa ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Pain Allah ta'ala kalugian. In ma'na sin wail magmaana yesin alhalak. Kalugian, kabinsanaan, magmaana ya painte ine mian jahannam atau kan narka, kalugian, narka, kabinsanaan si miaa magsambahayan. Bang bakas tiyaw inakahan wa Allah Ta'ala, yan eme siya magsambahayang tinugataan duk narka, sa inggen hal yan aaga magsambahayangin. Ubus sinduehin, magpain pe da kaam suse. Kaam mamuwasayan, bisan kaam ngay ng bahayang, inurungan kaam kahapan we Allah Ta'ala. Magpain pe sinduehin, makatawakkal kayo. Puwas ang banta kaleno, wisara Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Kabinsanaan, kalugian, mi'a magsambahayang. Ubos makatawakkal pekyo okyo dambuwa matattoeku. Okyo dambuwa pung tinaiku si agama makatawakkal kyo magpain pa inno. Bisan kaam gay ng bahayang tinahima puwasebin. Makatawakkal pekyo magpain. Bumagpain Allahin. Mian painte magsambahayangin. Kabinsanaan sisiye. Narka sisiye. Ubos magpain kyo sa amyaan. Pain Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum an salatihim sahun.
Yeneme siye inurungan kabinsanaan, inurungan tugata we Allahu Ta'ala narka, yeneme siye magpahil-pahil sin sambahayang. Inalenan we debang si bahasa Arab sahun. Inabe maknane ininen, maknanen nambahayang zuhur, gay nambahayang asar. Nambahayang maghrib, gay nambahayang isa. Maknanen magpahil-pahil. Ininen tinugataan we Allahu Ta'ala. Fama baluka lilladina lam yusallu qat. Bang bakas aahin ng bahayang magpahil-pahil, ubos tinugataan we Allahu Ta'ala duknar ka, na sa ingene yeneme siye, ga ng bahayang tigilan di mailumin. Allahu Akbar. Sa ingene, tali de ko mahap, sa ingene may palanggungan, si agama Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Niya tafsiran kabayaan ko tasabbut we Imamu Dhahabi wa in kana fihi da'fun. Si kitab ne mian kabair, pegge kitab ini nen hek kamanamal ulama magpain kahit kanen pa intelai daif sumagawa pamakitalew ko ginawabaran ko at-targhib wa tarhib mian latun sikaam kemon pa inne nambahayang duse. Mananin nambahayang nukahaba waktu. Sumagawa tinapsiran we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inne ta'khirul waqt. Gay hadja magtuy nambahayang si waktu ne. Gay hadja magtuy nambahayang si waktu ne. Maananin may kinambahayang zuhur bang magbang asar. Atawa bang agen-agen ne paasik waktu asarin. Ininen tinugataan we Allahu Ta'ala duk narka, tinugataan we Allahu Subhanahu wa Ta'ala duk ine, duk ebbut, duk kalugian, duk kabinsanaan. Ininen me kapung tinaihan si agama Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Damikian tasabut we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inne man hafadha ala salawatil khamsa, sine-sine pa inne marihala sambahayang 5 waktu. Kanat lahu nuran, inurungan niya sahaya we Allahu Ta'ala. Wa burhanan, niya gapi ni, niya tanda ni. Inurungan niya sahaya we Allahu Ta'ala, inurungan niya pa inte gapi we Allahu Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا. Sine-sine gay marihala ne ga niya gapine, ga niya sahayane, ga niya kemonne. Pamanon be sambahayang to, inalaan ang bankao kahaplelahin, pagtawod si Allah kiyama. Bisan pa si Allah dunya, payaman te wasong-song niya ang bang ine, pangahukom mo agamahin. Inalaan we kao sahayahin, amban ka usahayahin we Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Me kapung tinaihan ko si agama Allahu Subhanahu wa Ta'ala, mian an kemon magtilewin an serate pasong-song mian last muhadara bang ko magpain-pain ko mian makadari ne kaam nilew magpakumenon bine insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa bang ko ito raho salasay ti raho kapiligruhan sin sambahayangin. Peghek kami guru magpain mian o Allahu Ta'ala ruko magtaimain, payaman te ko bisara me ulamain. Gay ko ngeddo bisan datek ta aman bisarako. Ngeddo ko bisara me kaulamaan. Yene me siye pateng kinilalaw e dunya me palanggungan si agama Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Iliin bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Maradahin na si kitayin bilang mukaddimah. Sabut tenet yan hek kamayam mian 206 mamayamin palabi insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Ku itu inebe hukuman mian gay manambahayangin apakalehon di papahap. Ine hukuman gay manambahayangin mega kita pilih puase
magtaksil daw kite maananen hati te bang ine poonan pamaham sin me madahibul arba'ah pagbanggay ta hati te ininen magsulang yan bisaraten magpain kita madhab ten Imam Syafi'i atau as-Syafi'iyah pag situggo magsulang kiuruk yan madhab no magpain kayo Imam Ahmad pag situggo magsulang paggiaway ga niya taksil ga niya poonan no ga niya foundation no si ine si madhab magsulang bisaranon na alhamdulillah isab sa usa nakite mian kadaupikan kita Allah subhanahu wa ta'ala makaadji mian painte bisan na rumain kwe tauan sinduehin makahati kita kwe ahad. Okay, bangahin ninggalan sambahayang juhudan maananin gay kinahagad wene in sambahayangin pardo ubus tininggalan wene atawa isab gay kinahagad wene sambahayangin pardo sumagawa ng bahayangi sinabot wa Imamun Nawawi si kitab ni Al-Majmu' si kami pa inne aahin bang kufur na in sambahayangin gay kahagad ne ubus masirwe ng bahayang ga kami pa inni magsulang masi-masi kafir maananin yan si bisarami ulama bang aahin gay tayma ni sambahayangin wajib bisan piin ng bahayang kafir duye ga niya bahagian ni si Islam ininen palengan Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala madhab sin Abu Hanifa ininen palengan Imam Malik sinabut we Ibnu Abdir Bar Abu Umar rahimahullahu ta'ala si kitab ni Al-Istidkar tamanan hadya ulama al-Malikiyah magmadhab si mian painte mian Imam Malik damikian ininen palengan madhab as-Syafi'iyah sinabut painte wa Imamun Nawawi si kitab ni Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sinabut wene ininen palengan Imam Ahmad sinabut wa Bahuti rahimahullahu ta'ala si kitab ni Kasyaful Qina' damikian sinabut wene si kitab ni Ar-Rawdul Murbi' sinabut wa Ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala riwayatan an Ahmad si kitab ni Al-Muqni' sinabut wa Ibnu Qudama si kitab ni ine mian Al-Mughni Fiqhul Muqaran sinabut wa ni kemun la ibisrami ulamain kafir ga niya pagduwerwe ini hukuman si iya hinan si ininen eddo te mian pasongsong mian sumagawa nabut kite amban me hukuman pataaluk si aama taambanin damikian nuk si aama matein bang matei bang aahin sa ien kahalannen pain negay ku kahagat in sambahayangin wajib sarta gigi ng bahayang atawa ng bahayang duye bangye matei exceptive bangye matei gay makajari sinang bahayang bisan pe amano bisan pe inano bisan pe pung tinaino bisan pe sineno gay makajari sinang bahayang bil ijma' magdarambuwa kemon ulamain ga niya magsulang naan si ininen bangye matei peggeweay li annahu bimathabati an-nasara wal yahudi wa ghairiha minal musyrikin peggeweay in iye kani annen kwe duye pa inte Christian kwe duye pa inte Jews kwe duye pa inte mian yan me numba si meebut majusi atawa sa dili pinagga si Allah Ta'ala gay makajari sinang bahayang bagmate ikadue bang ni alta ni ta mi antamban ne gay keo makaiddo bahagi pagge dumain ni muslim magsaddi agamabin amban me pinain mawani'ul irth bang si ilmul faraid yan pagbahagi alta gay keo makaiddo mi an painte alta bisan mag-anak matatoe bang magsaddi agamabin na ininen ganiya pagduwe-ruwe pa in may ulamain kemon se ganiya pasulang naan si ininen kemon bang aahin gay kahagat si sambahayang kafir maananen bang matay
bisan petaga luma bunggalo ang ma nun, anak nun, ina nun, pung tinainon, hek kasasakatan ne, kemon, gay kew makajari ngeddo bahagi ang banalta ne, bang si sara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininan, kadilikawan nen hangkan subay tahatite. Ikatelo, bangye taga utang, gay wajib si ine usbawaris ne binayran. Si waris ne binayran, pagge uweey, magbayad si kwe baliw, gay si magpahala. Gay taporobetsone in kahapannen. Pagtaabot si Allah kiyama, pagge uweey, kafir matatuenen, kafir usbawarisnen, kafir andanen. Pasuno bangye matay, gay makajari kinubul si kubul muslimin. Bang niya kakuburan sa amyaan hekka, kinubul malaihin kubul me muslim, gay makajari kinubul si kubul muslimin. Iyan ni aamamatay, ninggalan sambahayang sabab pa inne gay wajib in sambahayang. Pamanon ininan may hukuman, pataallok si siye, may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Okay. Saddili bisara, yan e kemon niyan pa inte patilaw to kwe toy abdurajak, pasongsong miyaan kyaw nilew. Saddili bisara mang nambahayang lumagpahil-pahil. Ang answerante, sa pagbisarato, gay nambahayang, sabab pa inne ga wajib sambahayangin. Atawa isab nambahayang ye, sumagawa pa inne wajib po sambahayangin. Gay wajib sambahayangin. Nambahayang ye, sa aga wajib sambayangin, ininen hinukumtin. Sa iyan may kapong tinaihan ko, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Bangto di tabulak dunya, ine mawajib si may nakurain. Bango pa maparintaten muslim. Si may aasayan kahalanden, ga niya pagdueruwe pinapatay magtoy. Bangahin, puwas amban pangakaye, mian mag-ikrar keo, okyo dambuwa pinain, okyo dambuwa kalasahan ko, nambahayang, kyo magpain kyo isang bayangin wajib. Ubus musirye, painne, gay ko painne ng bahayang. Gay ko painne ng bahayang. Pagkaya ka wajib, subay pinapatay we nakura. Subay pinapatay may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininan bang si agama Islam? Pagbisarahanin. Hangkan may ulamain si ininen, hangkan na kayo magbasta-basta magpagwahukuman, no? Hinbanggay ng bahayang masimasi, taporobetsone in anulay, in puasene, maase kayo sisiye. Maase kayo dane in karejo na ahin, eddo tero pasangsong niyaan bang ine, taasil yeneme madahib. Yeneme madhab. Ako katauhan ko, pag-giuwe niyan, inadjian kun, may mukara na, madahib inadjian kun, damikian, sawe-sawe ko magganti-ganti kami yan. Tigas sewin, pag-giuwe sharia kami kemon. Sharia kami kemon, may pong tinahin si agam Allah subhanahu wa ta'ala, inadjian kamihin madhab, hukuman. Niya ni painte makamasteral, niya ni painte undergraduate, sharia kami alhamdulillah. Ininen sabay tahatite. Okay. Mawajibin painte si may anulay, si imam lay, sabay sa pinapatay. Ininen kahalan din. Magdambuwa, kemon ga niya pagdueruwe. Ku ito, pito kite si aaninggalan sambahayang, takasulan. Paine, gay ko ng bahayang, paine, lamahan ko. Sa kumpol mi ko wajib sambahayangin. Okay? Magbitarok dahil lulay. Dahil lulay ga niya magsulang. Magdambuwa kemon ulamain. Paggay kinahagadwe na sambahayangin. Tu si ininen basag manamal khilapin. Basag manamalan pagsulanganin. Sa butte mian yaneme dalil sinabutwe de bu kite nali ne. Kite nali ne. Mika kita piya pa indah puasele bang tinahima ke we Allah subhanahu wa ta'ala pagge magpain Allah ta'ala pa inne kullu amal ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Niya tausog nilaw ako duk pinasenan ko sa miyaan magbayta kaulaw niya
Dusmay dumay na ako tinigi ne. Sa kustel mian po sa Japan ne. In tao hindi manambahayang di tayo maun in kuwan. In puasa. Nabiya di in laong niya in parman in hadisul qudsi ini. Na i-reply sa usawe ko si voice mian pa in ko mga di na akaw di mo kahatihan in hadis ini sabut te pasangsong niyaan. Okay. Kung ito pinagtarante hukumanin, may kapong tinayihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay may miyan painte, gay ng bahayang sabab kaliso, sa kumpol mise, wajib sambahayangin. Palengad sin Imam Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa, duk madahib ne, bisan niya pasulang kuyahat, palengan sin Imam Malik, bisan niya pasulang ang badme anure. Kung ine painte sinabot painte we Ibnu Abdul Bar, si kitab ni Al-Istidkar, niya ang badme ulama de pasulang si madhab ininen. Palengan sin madhab as-Syafi'iyah, miyan bisan niya pasulang painte si bisaran ininen. Kung sinabot to Imamun Nawawi, si kitab ni Al-Majmu', dumain kafir ininen. Dumain kafir. Maananin Muslim. Pegge dumain kafir sebun bi duk paasek si akal tebi pegge bang pagturul-turul te pikilanin paasek si akal. Naaahin bang mag-ibadat Muslim duye bisa niya magduse tinay maibadat nen. Kwe ne bisarare aahin banggay ng bahayang ubus muase tinay puaseren. Ininen si ta'sil madahib. Si ta'sil madahib si poonan madhab yan etello tasabot ko ininen. Magtawa bisararen, duk, yan e bisara magpatwa pa inde, aahin bang muwase, gay ng bahayang sabab kalisu ne, tinay mapuasenen bennal, si bisara ininen. Si bisara tello madhab. Palengan kasinduehan ng banmi ulama as-Syafi'iyah, duk ulama al-Malikiyah, sinabot pa intewe Al-Adawi. Al-Adawi si kitab ni Hasiyatul Adawi. Madhab Imam Malik. Pa inne naan si ininen kafir aahin. Kasinduehan ng ulama Malikiyah. Dumain kemon. Sinabot pa inne inna ibn Habib wa ibn Abdul Hakam wa gairahuma يقولون بتكفير تارك الصلاة أو تفريطا. فإن تثبت وين si volume 1 page dahatus duk due kayu dambu amban imam si madhab Imam Malik fa inne niya bisar amban mi ulama Malikiyah bang aahin mian pa inne gay ng bahayang juhudan au tafritan atau pa inne lahan-lahan ni sabab pa inne kalisu ni gay ng bahayang masih kafir. Itu en bisara kasinduehan ng ban ulama Malikiyah. Wabihi qalat mian pa inte ta'ifatun minas salaf. Duk ininen bisara kay kaan ang ban me salaf. Atau kasinduehan ang ban me salaf. Pamante ko bang sine me salaf ininen. Faruya tasabut wa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala Abu Umar si kitab ni Al-Istidkar pa inne faruya an Ali ibn Abi Talib mag-aka pa inne si Ali danganakan Rasulullahin min tedde sarta ayu anne kafir aahin banggay ng bahayang sabab kalisune si Ali magakahin ubos pa inne mian tariwayat tu sabain na wa sine wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anak pung tinai Rasulullah anak pung tinai Abdullah amma Rasulullahin danganakan ni rusab mintedde kafir aahin pa inne banggay ng bahayang bisan piye gay ng bahayang sabab kalisu ne ininen bisara ikadue kafir panagnaan lay dumain kafir ininen pa inte kafir bisara sahabat amban me sahabat Abi Darda magpain se kafir aahin banggay ng bahayang
Ina bisararen pa Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, man lam yusalli fahuwa kafir. Si sahabat tasabut dayen lamut si Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bisararen, man lam yusalli fahuwa kafir. Sine-sine pa inne gainang bahayang kafir. Maana bisararen, ine sali do pinagtuuran, sali do pinuting sambahayangin do tanda kalisu. Ilian maana bisararen. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, amban si Umar isab, si waktune karugsuan, mag-aka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sine-sine baya mayaman bisara ininen, ambat payaman ne si kitab Al-Istidkar, si volume 2, page 250, sinabutwe dambuwa imam, mianta kilala si madhab Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, Abu Umar ibnu Abdul Bar, rahimahullahu ta'ala. Sinabutwe ni maklumat ininen. Ine bisara si Umarin, pa inne man lam yusalli, apa in si Umar, faman taraka as-salata kasulan, agak pa in si Umar, la hadza fil islami liman taraka as-salah. Gak pa inne niya bahagian ni si Islam, sine-sine ninggalan sambahayang. Umar ibn Khattab, nakura sin Muslim, si zaman ne labi 10 tahun makapag nakura, taed dawe ne dunyahin bahagi tellu. Waktu pag nakura si Omar, taed dawe ne lahat Syamin, taed dawe ne Palestinin, iya magnakurain may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magpain niya, sine-sine pa inne ninggalan sambahayang, la hadza fil Islam, ga niya bahagian ne si Islam. Pain Omar ibn Khattab. Okay, sine be si Omar ininen? Si Omar ininen mag-aka Rasulullahin sinabot we si Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bang palengan palili saitanin mismo ine limpa si Omar gay bahaning ngandi ikan ni. Allahu Akbar. Ininen magpainin sine-sine gay ng bahayang kafir. Ininen magpainin me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, as-Sabtawi, matay sa baban ng bahayang dinugsuan we majusi Abu Lu'lu, dinugsuan akahan takiyo si Beteng ni, hinabune mag-imam sa bahayang subo, matay sa baban ng bahayang ni. Ubus pag makasayo tinila we ni may ahin, asallan nas, makasambahayang nukimanusyain, pain me sahabatin, qalu na'am ya amiral mu'minin, thumma qala radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu la hadza fil islami liman taraka as-salah. Ine pa inne makasambayang no kime manusyain. Waktu ne karugsuan, pegge karugsuan ye collapse ye. Gaya magtuy makasayo. Sinabot we Sa'ad bin Abi Waqqas, si Rasulullah ng banina, pinagbengketan pa inne we kami si Omar, ga kami ngabot 10, binuha plumane, ubos pa inne, pag makasayo ye, ine ibis saranin, makasambahayang no kimanusyain. Bang ipikwe kite, bang kita may eksidente sa ilien, ine, sine mga rugsuan akuhin, sine mamunong akuhin, antag ko hebba, intag ko, Omar ibn Khattab dumain sa iyan bisaranin. Allahu Akbar. Ine pa ine makasambahayang do kime manusyain, pegge waktu ye mag-imam larak sambahayang nen. Larak sambahayang nen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gane tatalo suwe ne pag-imam nen. Sumiya ne makasambahayang may lisag siyam ne. Bang edote waktu ku itu radhiyallahu ta'ala anhu. Magtuy tinilaw nen makasambahayang no kay manusyain. Pagge pa inne ganiya bagi anne. Magpainne ahin matay. Gay magsambahayang. Iliyan misara si Omar radhiyallahu ta'ala anhu. Ubus magpain kayo pain no. Yan mesiye. Gay manambayangin masih tinaima puwaseren. Pagi kayo maase sa may pong tinaino.
Gay ikaw maasa si Pepong tinaino gay magsambahayag. Encourage do pisa sa miyan may palanggungan. Si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kayo kay baya magkaurungan kabumpaat si Pong tinaino. Dahil kayo misara. Dukadya kayo kay mangduse. Dukadya hekta kay iba kasi hase. May palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pag makasayo si Omar radiyallahu ta'ala anhu magkubohe, makuya si anak ni bohe, inurungan wa Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu mabohe, kanal nin bayak nginom amma nin. Kanal nin bayak nginom amma nin may kapung tidaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Inahinang nin ba inne mag-ayil kuga gumakasambahayang. Paggi uwe waktu ne, karugsuan paggi makamatay iyero, gaya makasambahayang, pagi larak sambayangin, si waktu subuh may kapong tinaihan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Nangis Ibnu Umar duk inaanin. Nangis sa amiyaan, ine parangisan din, dumain siya nangis sa bapainte ine, way karugsuan ang maanin. Paggi siya mandahel basag manamalan iman din, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abu Bakar hadja bang tinimbang iman ng nukmanu siya. Kung ito kay kita makatenga, hawa basagan iman din. Sa ilian may kapong tinayahan ko si Agama. Nangis anak nin ine panangisan nin. Pegge karugsuan ang maanin. Pegge karugsuan nilanon. Dumain. Sumagawa inggit si kahalan inere. Inggit si kahalan ang maane. Inggit si kahalan elane. Pagge we may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pagwa tinainin masimasi ng bahayang. Pagge waktulay pagwa tinainin. Bang pinaisi we Abdullah bin Umar tangan na ininan ng pengan painte bakatnen. Paasek magdialem betting ne tangan nen hawadya bakatnen. Pagge kinulikyaw we Abu Lu'lu al-Majusi pakurugsuyehin sa amiyaan. Kinulikyaw. Ang maniliin ng bahayang Omar bin Khattab. Si waktu na ng bahayang. Pagwa, tinainan bang magnapas. Hawa hadya bakat nin. Ng bahayang iningko. Ng bahayang iningko. Ni ane magpain si iye. Pain na ya amiral mu'minin. Alam yakulin nabiyo sallallahu alayhi wa sallam. Salli qaiman. Fa in lam tastati fa salli jalisan. Fa in lam tastati fa qa'idan. أو فجالسا فإن لم تستطيع فعلى جنبك. Okay, فإني أمير المؤمنين. Ga ke mag-aka Rasulullahin ng bahayang kiyaw nenge. Banggay tagees no ng bahayang kiyaw ningko. Banggay tagees no ng bahayang kiyaw pabak. Si sa ingi de kahalan no. Ine sambong si Omarin. Ine sambong si Omarin. Payamanon bisa si istorine. Si kisane. Ine sambong nin pa inne, leman ko si Allahu Ta'ala, ng bahayang kupabak, ubus takole kuruning ko. La ilaha illallah. Leman si Allahu Ta'ala. Sine be maleman ininen, Amirul Mu'minin. Inalenan we Rasulullahin al-Faruq. Liannahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Pegge kaniannen inumeyene mian tapag pinagpinigwe ni painte inehin mian mabenalin duk malaatin. Amirul Mu'minin. Ubos ko ito hek kami kaguruhan magpain. Bisan ka amgay ng bahayang pinahima do puasebin. La ilaha illallah. Puas ang bantakaleno bisarako ininen ine. Bahani pikyawgi ng bahayang. Puas ang bantakaleno bisarako ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ine makatawakkal pekyaw pakale-kaleno bangin gay kyaw kuwat mag-ayil. Bahani pekyaw. May gapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala.
Dunya ininen palabeidu. Dunya ininen palabeidu matei kite. Okay. Ina kita ada tumahanan si ininen. Binaan ala hadha ta'sil. Si painte ta'sil ininen. Asabut teraw madhab painte Imam Ahmadin nan si ininen. Duk ininen palengan madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Aahin bang nambahaya, banggay nambahayang. Sabab kaliso ne kafir. Sinabot naan si ininen Sine. Mian Bahuti rahimahullahu ta'ala. Sinabot Ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala si kitab ni Al-Mughni. Kafir aahin manggay nambahayang. Duk wawajhun inda Syafi'iyah. Duk palengan namban me. Kasinduehan mian painte ulama sin Syafi'iyah. Sinabot Imamun Nawawi si kitab ni Al-Majmu' si volume mian painte tellu si volume tellu si page 14 rahimahullahu ta'ala. Sinabot ni aahin banggi ng bahayang kafir sabab kaliso ni. Dok sinabot Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ininan palengan Imamul Mujaddid, Imamul Muhaqqiq min ulama'i salaf, min ulama' mian painte al-mutawassitin. Min ulama' al-Hanabila. Sinabot ni qala Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. فإن يني جاي فإن نمبهايang tegelan ni mailo min sarta matei. Ini nan mustahil فإن menjadi muslim. Mustahil menjadi muslim. Sikap tangan na ini nan gay tinay maapuasehin. Pigi amban me sarat sin ine ibadat bangkyo muslim. May kisabot te miyan papap tartib te pikray nine. Sumagawa pa ine walakin aktaran nas yusalluna taratan wa yatrukuna taratan fahaulai laysu yuhafiduna alaiha. Sumagawa isab pa ine yan me siye nambahayang ko ito. Ubos gaysab nambahayang sumo nambahayang painte dambulan me min 5 min 6 min 10 ubos pagbulan balik ginasam ng bahayang dumain isab pa ine kafir sa drahad si marihala sin sambahayang pagbisahan tu aagi ng bahayang sabab sin kalisu de sa kumpol miru se wajib manambahayangin ilian bisara Imam Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Damikian sinabot do sa painte wa Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Si kitab ni As-Salatu wa Ahkamu Tarikiha. Si Sabha 64 niya si ako kitab na iliin. Niya si ako tapabawe kwa plahat. Damikian niya do si ako si Maktaba As-Shamila. Ine bisara Ibnul Qayyimin rahimahullahu ta'ala. Amma tarkuha bil kulliya fa innahu la yuqbal ma'ahu amalun. Kama la yuqbal ma'asyirki amalun. Fa inna as-salata amudul Islam. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an sa'ir syara'i. Pa in Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yan siye pa in naninggalan sambahayang. Mian pa in nagay siya ng bahayang. Gay tinayma si iye kakahinang nin. Pagka dumay niya Muslim. Kwedo sabpain ni aahin mang magsakuto si Allahu Ta'ala. Kwedo sabpain tene siya numba si saddi amban Allah. Gay tinaymaan kakahinang, gay tinaymaan amal. Kwe pain tadi si mian Willy magurung-urong. Dok hek kamanamal takita ko ito di si mian asistan pain tadi sekretary si MMD di si Selin. Di si tulpo hek ka man mag-urong siya yan sa problemahin pagtaabot si Allah kiyama gero tinayma wa Allah Ta'ala pagka dumayin si Muslim na tinimbang wa Ibnul Qayyim kahalanday ninen bangahin pa innegay ng bahayang kuy magsakuto si Allah Ta'ala gay tinaymaan hinang maananan useless kayo magpuwase useless kayo mag-ine mian magsadaka useless kayo magkemon mawajib si kauhin ng bahayang ni kiyo, bukyo muwase.
ipaton po senon silabian panambahayang no. Ininen mawajib si kauhin, may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tabas sawe kuan si salong nuk dibuhi, pagya maudu ku ininen nasal binas sawe ku papap dibuhi. Pain Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kwe do pa inne inupamawe na si Suglay. Kwe do pa inne dalil Suglay. Nga edwante kam Suglay, ro kasata TV. Pain Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kwe do dalil Suglay. Yan ala ailiin. Bang pain na Suglay nga niya matane, laysa lahu asnan la yanfa. Bang Suglay nga niya matane, sa impen sa miyaan, gayro magmumpaat. Sayin may kapalanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Inupama wa Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala hangkan ininen mian painte aga paine kamali ko paine Ibnul Qayyim ko paine dalil Suglay taga mata ubos ga niya amudne ga niya ininne nagayro magmumpat bangupama alaan ko mata na ininen na borambuwa ubos panuglay ko gayro makahab sa amyaan gayro painte magmumpat pegge ga niya pa pangaputan ni. Nasa ilian pa Ibnul Qayyim sambahayangin kok sinkemon hinang. Yan na hinang no sadakano hadji no painte puaseno maukufa maananin pinayaman si sambahayang no bang tinahima sambahayang nun tinahima kimon nun. UN may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayan pa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wakhtarahu Ibn Uthaymin. Duk pinene wa Ibn Uthaymin si waktune magsara Syarhul Mumti si kitab painte ine mian Zadul Mustaqni sinarawe ne alenen zad painte inate Syarhul Mumti. Duk sinabot we ne si Majmu' Fatawa Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala si volume 12 dok page 52 sinabutwe na ininin. Sampay tabas sawe ko si babon nikah. Si kahantang pagkawin pag-ilaanda bisara na ininin. Bang pain ni aahin taga anak budyang. Ubus amma nin gay magsambahayang gay makajaring ngulungwali si anak nin mag-ila. Paano ba kadilikawan nin? Ito kadilikawan nin hek kamanamalan. Hukuman pataalok na si ininen. Pain Ibnu Salih rahimahullahu ta'ala, bang pain Ibnu Mi'an Salih rahimahullahu ta'ala, Ibnu Thaymin, aahin pain ni taga-anak, itabasako si kitab, Syarhul Mumti, ikukulang pating bang Mi'an volume PILN, sumagaw, tabasako rin ba humapalabay mi'an? Ala isriyat, pain ni, bang aahin pa inni taga-anak budyang ubus mag-ella gay iye makajaring ulungwali bang kani anamma nin gay magsambahayang pegge pa inni dumain muslim amma ni pegge pa inni kafirin gay makajari magnakura si muslim la wilayata lahu alal muslimin ga niya kapatutan ni si kite pegge uwe langkew kite amban siye sadgini hadya pa inti amban me lahat te pege ga pegite marinta ga pegite makagees sumagawa bang si me nikah kapag parintahan we no inurungan kew hurriya inurungan kew freedom we parinta Pilipinasin niya inalenan we de family code si kite makaparinta kew makajari kew marintanan si ininen yene bang aahin taga anak budyang amma nen gay magsambahayang gay kapag manda-manda si anak ni mag-ella. Pamanong be kadilikawanin? Ininen pa inte palengan al-Hanabila. Okay. Duk kasi diban may ulama. Taed dote niyan pa inte ano miyaan? Inete. Dua madhab miyaan. Madhab jumhurul ulama kay kaan may ulama amban pa inte Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i dumain kafir aayninen. Sumagawa nin pa inte
mian kad irtakaba kabiratan min kabairi dhunub. Makahinang se duse amban me sahad duse. Binaan ala hadal qawl yana bisarara ininen ta'silan anna alladhi lam yusalli qattu' fasawmuhu sahih. Yana pa inni aahin banggay ng bahayang bisan mintedde sa mapay ni takasulan atau tahawunan tinayma puasenen. Pagyawa ay pamayam din no main Muslim. Pamayam din Muslim do. Maananin bang Muslim bang mag-ibadat tinayma way Allah Ta'ala. Mian pa inta ibadat din sa masimasi ni hajay magduse si parkala katinggal ni. Ininen bisararen binaan ala hada ta'sil. Binaan ala hada al-qawl. Yan bisarare ininen si sambahayang. Palatun tapiyah puase. فذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء كبعض الشافعية والمالكية رحمهم الله أجمعين واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وابن ثيمين وابن بن باز رحمهم الله أجمعين فإن كافر يعني آئين بناء على هذا التأصيل sinabab amban foundation de ininen yana bisarare ininen anna alladhi lam yusalli qattu fasawmuhu ghairu sahih. Yani pa inne gay mamuasahin bisan kuya ahat samyan puasenen pa inne gay manambahayangin bisan mintedde puasenen pa inne gay tinayma. Dua ininen madhabin. Ininen sa ininen bisara madhabin. Okay. Palatun kita hadis pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Painne, wey kayo magpain, upamagay katawhan ni palingan may ulamain naan si ininen. Wey kayo painne magpain, mian, gay tinayma po si aahin bang mungas bisan ganang bahayang. Ga kayo magpain Allahu Ta'ala, ininen bisara di si Sulaiman Hotong, bisara di si kasinduehan, may kasinduehan magpain, di si Muhammad Indalal, bisarara ininen. Painniway kayo magpain Allahu Ta'ala si hadisul Qudsi. Painne, kullu amal ibni Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajazi bihi. Hadis ininen pagandalil de si kitahin tanga kite. Dumain kita tanga, dumain pag-abuko. Graduate ko mag-cum laude si Jamiatul Imam. Gay, mustahil gay hati ko bisaray ninen. Dumain pag-abu may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hininangan kita wede, tinanga kita wede, bisara Rasulullah ininen. Way gay tatite, bisara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pain Allah Ta'ala si hadisul Qudsi. Kemon hinang ada kapu Adam si iye. Maananin tabis tawene. Tasabot si dambuwa riwayat may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ine mian pa inne yen hinang nambuwa anak kapu adamin bi ashri amthaliha ilipat wa Allah Ta'ala si sampu mian pa inte kahapan maananen bang kiyo makapagsadak ka ng buwa pilak hininang wa Allah Ta'ala sampu pilak sampai pa inne ila 700 di'fin sampai pa inne umabot 700 ilipat wa Allah Ta'ala. Pain Allah Ta'ala siya hadisul Qudsi illa saum. Malaingkan pa inne puase, galamod ilien. Fa innahu li, sebab kuiraw pa inne si ako, wa ana ajazi bihi. Ako pa inne inahin, mian, mamahalaan yahin, kuiraw si yahin. Ako pa inne mangurungan siya pahalain. Liannahu yada'u ta'amahu, wa syarabahu, wa syahwatahu, li ajli. Sabab pa inne ga'ye mangan, sabab pa inne ga'ye nginom, sinabab amban ako. Okay. Hadis ininen may kapung tinaihan, duk kaam tao magtasil, mura-mura masala, sa pagigay tahatibi, muntabik ye si bisara jumhur. Si bisara jumhur, yade aahin banggi ng bayang dumain kapir, awe tinaima. Si bisara ininen. Pagge weey, mian painte, bisan niya, bisara ininen, bang painte kafir ahin gado tinaima bisan pain Allah Ta'ala puasehin kuiraw si ako na si bisara jumhur muntabik maaranin magtawa tinaima puaseren. Okay,
si bisara Imam Ahmad duk kasindoyan amban me ulama mian painte al-Malikiyah wa Syafi'iyah gay tinaima hadis ininen gak niya gunane sisie pegge we hinukum we de kafir amban me sarat sin panaimaan sin sa mian painte hinang aahin bang muslim pegge dumain muslim gay magmumpaat hadis ininen si bisara ay kadua ininen tinaima puasenun bangkeu muslim pegge dumain muslim gak niya guna hadis ininen sisie sayen pagtasilin duk gay magsulagpak si kao dalilin duk gay mapili ka bidda hukuman duk gay makase-ase aahin sayen pagtasilin may palanggungan si agama okay do bilien bang painte bisa Hanabila gak niya guna hadis ininen pegge kafir sisie kafir bu amban me surut sin ibadat lo ne ke sambahayang zakat ne ke atau puasa ni ke meke tinaima ayyakuna syakhsu ayyakuna al-insanu musliman si beye muslim pegge bangya umain muslim bisan pe magpain Allahu taala aku kuiraw siya aku puasehin gak niya gunane bang umain muslim urungan te kamu pamaru kasal paham si kaam manamalan law faradna bang upama magpain kita yene Kristiyanin muasekeo pegge magpain do Allahu Ta'ala puasehin kuiraw si ako muasekeo bisan keo dumain muslim kuiraw si ako ine makatawakkal keo tinaima puaseren makatawakkal keo tinaima puase me Kristiyanin bang si muase nagai okay nasahian bisa me ulamain naan si ininen Allahu Akbar dakam magalang mamukalo si me Malaysia niya mag-text muka ko se dakam magalang gana problema ni sa sige mamukain kita ininen bisararen karuangan okay inggehin lay matapitin pasongsong miya anedot bang inggehin matapitin bang inggehin painte tinarjihanten si kita ginawabarante duk me usbawariste duk painte mian kay kahan me mian si me community te si society te okay ine me pangahukum siya agama Islamin ininen yan dehalulay bang yan madhab sin jumhur yuktalu haddan aapait ne mian gay nambahayang sabab sin kaliso ne yuktalu haddan pinapatay se had mana hadin sabab makalanggal ye sara si Islam mian sara had je manamalan siya pinapatay sa muslim duye bang pain ne mate pinapatay kinubule si kubul muslimin sinambahayang ye usbawarisnen makaeddo bagian alta itu palingan kay kahan me ulama amban Malikiyah Hanafiyah duk Syafi'iyah pinapatay se mian painte pinapatay se paghukum siyahin bisan se magpain sambahayangin wajib sa gedya sinambahayang garunia problema pinapatay se haddan maana hadin mian painte koy me bang keo magzina taga-ella keo mian irajam keo haddan sa muslim keo taga-ella keo irajam pinagtibakan keo sampai keo mate saien mian upamanin in makna sinhad atawa isab subul magzina bang painte si sara Islam ilubak painte haddan ili amban me hudud amban me sara Allah Ta'ala kalingkaan me no tariik we no ininen bang si sara bang si madhab Hanabila yuktalu kafiran pinapatay sabab sin pagkupurne dumain had maananin bang ahin painde gay ng bahayang gay makadari kinubul si kubul muslimin bang pinapatay wa nakura ang ban madhab painte Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sa ilien haddan duk kufran si duwe madhab ininen sumagawa pain me jumhurul ulama dehello amban pamapatay siye subay pinataubat telu ellew yustatabu thalathan pinataubat telu ellew wa kadhalika wajhun inda al-Hanabilah sayan nusab madhab Hanabilahin bang niya gay ng bahayang dinak daw magtaubat telu ellew bang gay ng bahayang ipakali may kipinapatay ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala
inggehin la marajihin. Marajihin insyaallah ikadwelay. Sabab wey, yan ay aahin mangginambahayang gi itinayima puwasehin. Aahin mangginambahayang kafir. Pagyapain Allah subhanahu wa ta'ala, sikabtangan ni, man khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salah, wattaba'u as-shahawat, fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, yan na meksiye pa inne magpahil-pahil sin sambahayang. Yan na meksiye pa inne gainang bahayang. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, ada'u as-salah. Bisan pa inne tinapsiran wa Ibnu Abbas, naan si ininen, yan na ida'atu as-salah ay yusalli al-dhuhra, alla yusalli al-dhuhra hatta ya'ti al-asar. Ininen pa inne panapsir din sumagawa, iddo te ma'na sin ijmali yan ayat to. Yan pa inne mian agay ng bahayang, wattaba'u as-shahawat, yan nuhot hawa nafsure, fasawfa yalqawna ghayya, sandu sa ileparan magdialem narka ghay. Ine be ma'na sin ghay, pa in me ulamain, in ma'na sin ghayya, niya magpain pa inne, wadin fi jahannam, lehak dialem narka jahannam. Pinapili aagay magsambahayangin dialem lehak iliin. Allahu Akbar. Hangkanang kan ngapot yan may aahin, mian painte manaik aman lehak yan lehak dialem narka iliin. Patakas sa mian pet putangan din hawa panas nin. Ubus makatawakkal keo magpain, garunia problema na bisan keo ginambahayang tinay madupuwasenon. Panallahu ta'ala, فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Yan may ayan songdu ileparan magdialim narka jahannam. Gaya lehak dialim narka jahannam. Ubus mo ko ito, legleban no pong tinainon bisan kiyo ginambahayang tinaima puwasenon. Upama si kaulul jumhur tinaima, ando dayang panas narkain. Panas narkain may balanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si may kiyo maase, si may kapong tinayhan no. Da kiyo nga luka babul pit na naan si ininen. Bango pa mailien pamaham nun, pagya ilien taadji nun, tapukanon si kahalante ko ito ininen. Kahalan ko ito ininen. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makaase-ase manusyain. Pamanon me, bang si pagtrabahuan pa inne katuan, gini kami makasambahayang sa mapan pa inne, pagay magtrabaho kami sa ingaylien. Gay gagal may pong tinaitin ng bahayang. Gay gagal may kapong tinaihan si agama. Gay na kiyo makatabang pong tinaino, bisarahap, dani kiyo nga lukahan gawang pitna. Pamanon na pa in Allah Ta'ala, fasawpa yalqawna ghayya, kwedo ileggawan no pong tirainon magdilem narka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makatawakkal kayo sa iyan. Subhanallah. Patungan nun ni bongot nun kataha bongot nun yun. Patungan nun Patungan nun pag-adji nun. Amban 1994 pekeo sampay ko ito silahat Egypt pekeo. Patungan nun La ilaha illallah. Dakyaw dakyaw nga lukahan pitna, amay hubaya si kao. Makadari kiyaw magpain ng bahayang ni kaami ipaton bipuwa sa ibinok sa bahayang. Sabang kiyaw magpain sa may patawa me ansinduero. Payamanon daho kahalanin. Payamanon daho pagyawe may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabot wa Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala si tanyad ininen, kabla an tusdiral fatwa, dehelu amban, pag-urong no patwa, sibay katawan no ma'rifatul waqi', sibay katawan no bang ine kahalanin, makatawakkal kayo magpain, tinayma po si aahin, mian, sabab gay ng bahayang, si bisara sin may jumhur, ubos, mian magpain kayo, naan si ininen sulang no yan may khilaf, atawakan ijma' sin may sahaba, si zaman si Omar, Ibnu Abbas, si Jabir, Abu Darda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, makatawakkal kayo si kahalan ko ito. Ako wallahi lajim, gay ko makatawakkal kahalan ako ito. Pagyagatawhan ko makapen si society kun.
Katauhan ko makapensinain si mujtama akon. Gay ko mag-encourage si siye. Bisan pa niya magpain sa amyaan may ulama. Inene panambong kun si pagtaabot si Allah kiyama. Bang ko paharap na si dehelwan Allah subhanahu wa ta'ala. Buone ko sinusunan. We may mahadjanain pa inne Ustad Nursam. Magpain po si kamihin tinayma do. Bisan kami ngayon ang bahayang. Ubus pagtaabot si Allah kiyama magkangingik si. Inene mian pinaharap nun si Allah ta'ala. Ine panambong nun. Sa bang kiyo magpain gay tinayma insyaallah. Gay kiyo magduse. Pagge uwe fa innaka kad addaytal amana. Kad addaytal amana. Waballagtal umma. Pagge uwe tatunayno ni amanatin. Magpain kayo sa amiyaan, ga niya panukutan no si siye, tapasampay no si ummat yan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanong be si kaptangan Allah ta'ala, pain ne, fasawpa yalqawna gaya, pain Allahin, illa man taba wa amana. Illa man taba wa amana. Naan sininin sinabot pain tewa Ibn Uthaymin, si kitab ni Majmu'ul Fatawa, si volume 12, 227 page nen, painne si ayat lay, fadalla ala annahum hina ida'atihim lissalati wattiba'i syahwat gayru mu'minin. Itu wajhud dilalanin sinabot we mian rahimahullahu ta'ala Syekh Salih. Si ayat lay painne basta tebalik nukta pahambi, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man aman. Illa man aman. Illa man taba wa aman. Si minalain kanan wa Allah Ta'ala sini-sini aja magtaubat duk magkahagad. Maananin wakture. Yan maninggalan sambahayang lay duk panuhut de. Hawa nafsure bangupama umabot ni si parkala kufur hadje. Dumain si Muslim. Fadalla dhalika ala annahum gairu mu'minin. Dumain si Muslim. Ubus magpain kyo matattoe ko. Pung tinaiko. Tinaima do puwaseren. Mag-encourage pi kyo si Aa. Balik ko awe niya magpain mi ulama. Tinaima. Pegge binaan ala ta'silihim wa qawlihim ala madahibihim. Anna nasa alladhi lam yusalli qattu laysa bikafirin. بناء على هذا القول وينطبق عليه قول الله تعالى في حديث القدسي مئن فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شرابه وشهوته وعقله لأجلي ينطبق هذا الحديث. أما عند الحنابلة ووجه عند المالكية والشافعية مئن فإنته وجميع الأصحاب عند مذهب الحنابلة la yantabiku hadal hadith. Game magmumpat siya, game magtawa. Pag-uwi kaniya madhabin duk ta'sil ni. Hangkan banggay tamaster no madhabin, bangkyo magpagwahukuman magsagot. Ubus kyo pili, ubus kyo pito. Ubus kyo pili, ubus kyo pito. Pag-gay tamaster no baginggehin kaul si madhabin. Sayan may palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. May pong tinay ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil ikadue, dalil sin Hanabila. Duk may kasinduan may ulama. Painde, wa aqimus salata, wa la takunu minal musyrikin. Allahu Akbar. Pain Allah ta'ala, nenggihan ka ampain ni sambahayang. Da ka ampain ni paniya amban mi'a, musyrik. Numba si saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala. Wajhud dilalahin sinabot painte Marwazi si kitab ne Ta'zimu Qadri Salah si volume 2 si page 204 painne wajhud dilala min hadhihi al-ayah bayyana Allah azza wa jalla anna alamata kaunihim min al-musyrikin kaunuhum aw tarkuhum iqamata as-salah. Pain pinatampal we Allah Ta'ala si ayat iliin. Pain mawarzi si kitab ni Ta'zim Qadri Salah. Pinatampal we Allah Ta'ala.
umasek si painne atau idalenan si musrik, sinabab amban ine, paninggal de sin sambayang. Antak yo tampal manamalan dalilin. Ambanan nu dalil ininen, sebab bisara li qawli ahadin, aw li qawli fulanin, aw li qawli azimin min udama'i al-biladi, aw li qawli azimin min udama'i al-luha. Sebab pergi bongotan ni pote ne, atawa bang upama ko di si alladinahin, may magtike bongot, yung ko inurungan si bongot, kinekehan we de, gakatauhan des may kasinduehan madahib, gay irak si gay mag-imam mang si magkikibongot. Ubusi, sabab pergi taha bongot din, sabab pergi pandai si misara, makatawakal ke magpain sa ininin. Ubus, magpos, pepain na ininin, wala maabin, mian, telo, magpain, pinain, dumain kafir, dumain siyan, hudyahin, dumain niya, pehadya ulama, ambad siya, kibarul ulama. Kue pain tetusi laut Saudi Arabia, al-lajna daima lidar al-ifta, fil mamlakat al-Arabiyah al-Saudiya, kemon siyan magpain kafir. Ubus may sinduehin, mian pain te ine, mandiawak-diawak do, ilian na kinahagad nun. May kapong tinaihan si agama, Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpatampal ininen, dumaininen tumbi, dumaininen ineruk ine, sumagawa daakan sin me kaulamaanin, ine antuhadziran nasa min abatilihim. Pahali no manusiain ang ban kabatilan de. Pegya way kinahagad bese, pegya ustad se, aahin pahangat si siyabang si may pagutbaan, aahin pabanga si siyabang lingkat na bisararen. Nangkan si behali ante ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayin, damikian amban painte sunnah an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Rawahu Muslim. Pain Rasulullah namban hadis si Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sabennal painne, pagbiddaan painne dambuwa lella, duk dambuwa yane syirik, duk kufur, yane painne tarkus salah, paninggal sin sambahayang, paninggal painne sin sambahayang. Tasabut tu sa painte amban hadis Abdullah ibn Buraidah, an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ahda alladhi bainana wa bainahuma as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tariwayat pa into Imam at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad qala at-Tirmidhi hasanun sahihun gharibun wa sahahu Ibn al-Arabi fi awasim Ibn al-Qawasim fi al-awasim min al-Qawasim wa qala Ibn Taymiyah fi syarh al-Umdah kitab as-salah ala syarti Muslim wa qala Ibnu al-Qayyim as-salatu wa hukmu tarikiha. Sinapo to sa painto Ibnu al-Qayyim si kitabnya as-salatu wa hukmu tarikiha. Sinapo to na painto hadis ininen, duk hadis ininen insyaallah sahih pagyawa sebab kay kan may ulama na butiye. Okay. Pa innal ahda, yan pagbiddaan. Kami duk kineme siya painte mian magkupur si Allah Ta'ala yan isambahayang to, faman tarakaha faqad kafar. Sine-sine pa inaninggalan ne, kafir ye. Okay, sinabot wa Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, damikian sinabot do sa si Tafsirul Manar li Muhammad Rashid Rida, si mian volume 10, si page 257 pa inne, gay pa inne kaalenan aahin, tarik si dambua parkala, banggay tinggalan ni kemon. Inupama wekne anna talibal ilm yatruku darsahu ahyanan. Kaunu talib yatruku darsahu ahyanan la nusammihi tarikat dars ine alal itlaq. Yene pa inne bang estudiantihin ninggalan pa inne yene dars, pagpangadji, bang patek ka mag-absin ye, gay inin pa inne kaalenan tark,
gay kaalenan tininggalan we ne in anulay, in pagpangadji lay asal kuliah, asal gak niya ngadji. Sumagawa pa inne ida taraka nihaiyan, bang pa inne tinggalan nene, asal ganyan pilih. Asal itu en pa inne yantabiku alaihi, ine ismu tark al-kulliyah, magmaana ye pa inne yene alen tark si kuliah para si kemon ne pa inne mananen mian bang aahin gay ne ngadji kwe tininggalan we ini pagpangadji nasayan sa pa inne inalenan pa inne Rasulullahin tark tininggalan bang tininggalan kemon aahin bang gay ng bahayang teggelan ne mailumin ga niya pagduerwe kafir me palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Pamanong be? Damikian sinabot to sabdaan si ininan wa Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Si Sarhul Mumti, si page 2, si page 27 si volume 2 pa inne tarkus salah wa hadha yasduqu ala man tarakaha bil kulliyah faman taraka salatan aw salatain la yuqalu lahu tarkas salah aw tarikas salah aw tarakas salah. In ma'na pa inne tarkas salah yasduk maananin tumawa pa inne maananin bang asaligay ng bahayang ne ilian minaksud Rasulullahin sa pa inne bang ng bahayang ku itu ataw agay ng bahayang may duwe waktu ubus may ng bahayang bang sumo ininen gay pa inne kaalinan tarikus salah maananin na si ininen muslim duye sa makahinang yedu si hadje sa banggi ng bahayang layme palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ini asal gay ye duma ini muslim. Okay. Damikian hekam namal hadis na sininen sumagawa ginik tengit do tumaha ni manamal muhadaratin da oras ni ruktenga ngeddo kita ambar ijma'us sahaba pagdarambuan me ulama pagdarambuan me sahaba ijma' ininen gay makajari pasulang ahin kwe me kahalan ko ito ininen magtambel masjid mag-ijma' me ulamain magdambuwa se ulama pa inte Misir ulama Saudi Arabia ulama Lebanon ulama pa inte Dubai ulama Oman kemon Kuwait Bahrain kemon yan magdambuwa qala jalla wa ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-haq wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin pada Allah subhanahu wa ta'ala sinesine pa inne pasulang amban lalan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas amban tampal ni si iye kasaben nalanin ubos nuhut peye lalan saddi amban pagdarambuan me mu'min naan si ininen mi an nuslihi jahannam pinaasik ko Allah ta'ala ine narka wasaat masira salemmi lemmi ine patennaan ininen ijma' hangkan ijma'in ikatellu dalil mian puas amban Quran duk sunnah ituen ijma'in pinaasik pewede amban me nawasikh amban me bangniya hukuman paatag si daman miyaan ubos magdambuwa me muslimin sulang si hukuman miyaan inalaan pewene alal qawlir rajih wa hadhihi al mas'ala indi bahthun fi hada si masalah ini niya bahas ko niya tesis ko waktu ko si kuliatus syariah mustawa sabi' para graduate ne ko alenen mustanadul ijma' yene pasandihan me ijma' sinabut we ko masalah ini nen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Si ini pa inte ano den ijma' den panagnaan pa inte tasabut pa inte we si Miswar ibn Makhramah أنه دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال ابن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين الصلاة فقال أجل إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. Itu bisara si Omar ini nen sirabut wa Ibnu Abbas pa ini okay wa Amirul Mukminin sambahayang pa in si Omar idok te wajhud dilalahin atau akan syahidin pa in si Omar ajal awe pa in sambahayang fa innahu la hadza fil islami liman taraka as-salah gak niya bahagianne atau liman adha'a as-salah gak niya bahagianne si Islam gak niya kapatutanne si Islam bangin ngalan sambahayang pa in Omar bin Khattab
Ubus pa in may ulamain wahada fi mahdari as-sahaba. Ininan pa inne si mahdar, si kahikkan may sahaba, si waktu nila ipigyasong ni matay si Omar. Ubus ga niya falam yungkirhu ahad. Ga niya pa inte mag-ingkar bisan ng buwa, fasara ijma'an, manjari pa inte ijma' pagdarambuan ni may ulama. May ulama sin sahaba. Ininen may palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian Rasulullahin waktu na siyang matay. Sabut tiradali min tedde. So waktu na siyang matay. Ina bisaranin siyang niya matay pia minit siya. Allahu Akbar. Painni as-sala, as-sala, as-sala. Sambahayang, sambahayang, sambahayang. Bisara Rasulullah ininin. Bang ahin matay nesa ne. Nesa iya tamanan importanti. Rasulullah nesa tamanan importanti. Pa inni as-sala, as-sala, as-sala puas ambarian matay ni Rasulullah. Makatawakkal kayo magpain mian sambahayangin mian bang tininggalan tinayma puasahin. Makatawakkal pa kayo puas ang matakaleno lecture ininin amban po sa payat tugo. Makatawakkal kayo. May pong tinay ko si agama Rasulullahin sa miyaan pagyaway kalasahan ne kite. Malasa si kite Rasulullahin may pong tinay ko ang kanewi sara waktu na sang matay as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sambahayang pain, amay-amay pain sambahayang, amay-amay pain sambahayang, ininen bisara Rasulullahin. So nga matay may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah. Ubos, makatawakkal kayo magpain, kamu hindi manambahayang, okay ra. Kamu ngay magsambahayangin, okay do. Urungan no encouragement mi aahin. Tusadji'un nas ala hadihi, ala hadihi al-a'mal al-batila, allati la yakbaluha al-aqlu salim. Encourage no ahin si hinang ininen, si hinang batil, yan nagay tinay mawe akal hap. La ilaha illallah. Encourage no, tusadji'un nas ala hada, tusadji'un nas. La ilaha. Encourage no ahin. Subhanallah. Rasulullah as-salah, as-salah. Ilian may palanggungan si agama. Gay ne kumakapataha. Kabandakan nen tinarjihanten matapitin. Aahin si Baido ng bahayang. Pigay magmumpa at may hinang nen mangginang bahayang. Pamanong biaga bakas makaadji. Gay kumpol miwe tinayma. Puasehin bang mian. Banggi ng bayang pa inala. Gay makakumpol mi. Bukok sin kemon hinang sambahayang. Pinainlek ka kajatay doon. Hek kayan mag-comment mi aga bakasaman madrasa. Sa pitra. Daran dual takalere amban me kakuruhan ti hap akidaren. Sa miyaan subay do ng bahayang aahin. Sayan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang pain kita bi ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lo magkukumaap si Allah ta'ala. Si bisarakoy bangga tumawa. Fa innahu minni wa minas syaitan. Mian ilian painte. Amban ako ka matumawa li. Amban syaitan. Matumawa li. Taupik amban Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian magkukumaap painte si kaam. Kemon mapagalahin bang niya kapangkalanbi. Bang niya tabis sarako laat si pakalebi andu maapon biko asal puwersaw ti kaam mian nga maap ako bang kaam mabaya pigi manggai labay kumakumaap si kaam sabab lasako si kaam sabab lasako si pung tinaiko sabab lasako si bangsako lasako si matatueko lasako si kaam may kapung tinayahan ko si Malaysia si lahat Saudi Arabia lasayan si kaam lumayan pamalat kaam si lahat Egypt si lahat Lebanon, si lahat painte London, si lahat painte inepe UAE, si lahat Bahrain, si lahat kemon ni painte kalat-lahatan pagtrabahuan Kuwait, uwe may kapong tinayante. Si Pilipinas, si Manila miyan,
Okay. Niya text ako. Manawag-tawag kami, mian painte amban alen, painte President Nasib, painte si Bopwam, duk tinukwe Sersoy, Kalasahan, mian painte si Jeddah, painte Bopwam, dok mian painte President Saab, painte si Yowa, si lahat Riyadh, may bangsa kami yakan tuo, dok painte officials ne, painte tinukwe anak ilo, iya sa usa painte magpipituhin, dok may kasawayan ne, siya ininen, mian bang niya kabay anbi mian painten mian tinabang tu open se nabang tinabangan kita biwe de siya magpasampain gay kay manandeluog den insyaallah pakuhan tabi si Allah taala mian bang pain se mian tinaupikan we Allah taala si hinang de bang pain tinayma we Allah taala yan maksud de ilien bang pain yan songot de dapat takle ginandahan we Allah taala yan malabo lay duk kahapan gayta itong ilien painte ilien mian pasampain may kapung tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala open sinabang dok mian painte bangine kam painte upama niya may usbabi ubos magduweruwe kam painte kontakon bise mag-text kam si siye iudulu et biren si Riyad painte saab painte sadala mag-text kam si siye anak ilo painte mag-text kam si siye si Epire Sir painte Soy Sufyan mag-text kam si siye President painte sin Bopam si ano Nasib painte Ibrahim mag-text kam si siye duk may kasawian dari si Hadi di si mian painte di si Najhar Sapi duk di si mian si Mods di si sinepete sinete dambuwa lay si Mods Dusab niya dambuwa si Mods Taha duk Mods Haji Rasul dok may kasawian de dok di si Sadat painte takiteko yung sa mag-ano kemon kaamiyan mian kemon inanu ko yen handa sa yan painte nabang may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ko ito dok kaam painte gero mamukain ko ito mag shout out kite supaya isa mian ala yan iba kami panangiste miyaan supaya isa painte mian tahinang te ano be tahinang te ne yan parkala to painte mian pamakig te pong tinainte pagyawe ay niya mag-text si ako paine-kegan ko katuan mian ano no ko tawag no ko kegan ko paine tawag no ko alhamdulillah sa usa may hinang tiyan mang pinagmampaat wa Allah subhanahu wa ta'ala mian tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala amban kita sabay kita milenyar sa si kahapan okay ako ito si Jehar Asnalon salam dua asikao painna si ako sa usa wasalam katuan magsukur ibu-ibu paisebno kami lay nginom keo lemon duk bohe panas elleo duk keo gay kol alhamdulillah kol sa usa duen sangim yan lisag telumyaan mag-class kami o 15 minutes sa taman lisag 4 ubos pagminsangim mag-class usab kami lisag 10 sangim ayakan basilan sumisip salam dua si kao Imboy Munib, may aininin daran dual nilew, mag-text sa usa, salam dua sa bisikao, si Pix Ajanab, may anus bako ni naman giwong, salam dua asikao, magsukur si pagpaesep katuan Smoker Nana MN, magsukur si kao, Nurhan Lumbatan, salam tuan, magsukur isab, salam dua asikao, sulat lanang yehey pa-shout out be katuan, gay katauhan ko sulat lang nang ininen subay gantian walen nun love you katuan okay love you too Rahim Ibs Yunus Sabir Sampayan salam dua arusab si kao yun na shout outin si Irna Abdullah subhanallah salam dua si kao dende Ajlan Bakki Iddong salam dua Iddong salam dua si kao magsukur pa inne Nas Alamin amin pa inne katuan salam dua si kao Maj Iklaman salam dua si kao Rodel M Munjalal salam dua si kao okay Mian Haji Malbia Garama salam dua si kao Bandam salam dua si kao magsukur si paanunun ania patilew no mian di ilew tabasako mian hato kuistel ano guruten kuistel ga taydo ne mian painte pagkan di way manan ne ga tumawa sa mian direct to the point
Yan ay patilaw no di ilawlay gay manjari. Gay manjari mag-itipak kaamdok. Yan ay pagpapihan no sinin. Urungan no kupain no untong kahaba bulan sa miyaan. Gay manjari. Pagyawe ay bang lugi. Tanya niya no ye. Bang nguntong tanya niya ni Kyo. Sa mag-itipak kaampiye-piye kan untong magtenga ataw bagi telo ataw sa miyaan. Ilien mamanjarihin painte. Si parkalamiyaan bang kaya magpapitad sin si sari kanike atawa pa inte si ina-ina na pagpapitaran no ilian mamanjarihin sina ito en Nurhama Pasyo magsukor isab si pamaiseb no kemon ininen makastaan friend ko ubos inad ko na balik magsukor si pag-adnon dumain ga pinagtuuran sa eksidente keo sa pagpaadno keo okay alhamdulillah. Salam doa akatuan kalasahan Muhammadi. Salam doa arusab si kao. Muhsi Taguni. Salam doa arusab si kao. Sino ini shout out from Riyadh. Poi Jamil. Shout out si kao. Salam doa si kao. Aida Sali. Salam doa si kao. Taman di Sagtel luhat kita pergi niya kelas kami. Okay. Nuraina Amirul. No. Salam doa. Saab Saddala, salam doa, ini patilawin. Inta kaidahin. Gene, may patilawulo, mian mag-inbox sa kam si ngapat-ngapat, basat ini daw. Assalamualaikum katuan, panilaw ko sa inge, kwe niya, sawe kami, ka-roommate kami, bang patek ka ni waktuin. Gay nga pinambahayang, bang mikiye, kasambahayang, may isag 2 PM, ne sa inge katuan, makadusek ko pegge, gay bangunan ko atawa sa inge, magsukur maap, si panilaw no. Si may bangunan no, kahanon da akon mag-alarm na bangupamadanan pangamahan ni kao bangunanon masi hinangon painte nagipagdusihan nun bangupamadanan ni pimian sa miyaan masi bangunan no pagigay manjari sa miyaan painon sambahayang na bangupama gay na yangape baka ni magbangon na bahala na niruk Allah subhanahu wa ta'ala lumabi ni Kiyosab saddala magsukur si kao magsukur katuan salam doa si kao duk misis nun si Jauhara salam doa arusab ko tirup kale-kale mian misis kun Rasmia pakasi goro magsukur pinahikahik kakatuan okay magsukur yan ay wakas mi tataatlo ginitaat ko balik Rayham Fay Corpus salam doa si kao Hamud Azwan Dulawan salam doa Arfida salam doa si kao dende Muhammad Asjajul salam doa si kau Hadi Basagan Tajjai salam doa si kau Mumar Jalaluddin salam doa arusab si kau magsukur Herman Al-Mudi Balan Haddalan salam doa si kau mami sawe ini Riyadh Hamudi Pau Isain salam doa Sulat Yakan sulat Lanang gini kewan mukuyu keo sulat lan Habian ko alin nen, okay, salam doa si kau habian, ganti anon alin nun, imi sayarin, salam doa, sit-sit, kulapit, paarang-arang kapit, kilaw kapipau panyakit, salam doa si kau rusap, magpasat out, it's el rain, salam doa, Rasmia mustajal bakas ne, Neng Asmawil, salam doa, Mahadir Habibullah, pa-shout out katuan si Fahmi Musa watching from Manila. Fahmi Musa, salam doa si kau, shout out si kau. Replay, okay, si Asraf, yun na kohol pa ini, salam doa si kau pro. Maj Al-Hari, salam doa si kau, salam doa arusab. Sabir Sampayan, salam doa. Bisan ko kohol, ini te. Duk kaja pa inti duk kaja mian pa inti. Iya be me kapung tinayan tin mian magsukur si kite siguro sab kita magsukur si siye Haima Barahim Kalam magsukur si pagpa-esep katuan salam doa Miss Bamet salam doa Salwa Teng Jaludin salam doa Nur Sifara salam doa ini Safira salam doa Yams Andis salam doa Syaimi Barahim salam doa Ramla salam doa Arfida bakas nih Zehra Farila salam doa Nuria salam doa si kau pa-shout out pa inne salam doa si kau katuan nambak kiwapela duk balbas nun sarta duk Yemen no magsahaya pe kamaya kita bidaran watching from UAE salam doa si kau United Arab Emirates UAE Bas Lama salam doa
Salwateng Jalaluddin salam doa, Pagituk salam doa, Nurin salam doa, tiak ni sabdam buat surat lanangin, Salim Turabin salam doa, Maj salam doa, Al-Kaf Gaffal salam doa, Toy Abdurajak salam doa, Mons Mata Abu Bakar salam doa, Ridwan Yahya salam doa, Haima Barahim Karam salam doa, Bandam salam doa, Zai Ikalal salam doa, Nanak salam doa, Misra Atong Marain salam doa, Silma salam doa si kau, Habir au si Jabir Malang salam doa, It's a Rain Bakasne, Ida Muhallus Mujamma salam doa, Haji Yunus Lazim Azlina salam doa si kau, Rasmia Bakasne, Buns Abbas, bangka mabakas lo, dan ikam mag-text, dok ano te sinduehin, dok kaapian sinduehin, Adiafrun Lalaat Mahas salam doa, Masraida Maruji salam doa, Dams Misteri salam doa, Hadi Basagan Tajay salam doa, Okay, Nura Pakasi salam doa, Akilan Asan Nuraina salam doa, Sinura pa ini salam doa, Kak Tuan Pusibu Dayang Zahra Parilla, yuk kita kumayam amban manikaan, bakas guru ku si madrasah zaman-zaman tagna, magsukur watching from Qatar. Zahra, Kak Dayang Zahra Farilla salam doa ko Akilan Asan Nuraina si kau, mayam-mayam ko kiyo amban manikaan, ubos dia watching from Qatar. Okay? Makadari ka ambang niya pasalam doa abi, bang inabot magsai, makadari ka mag-akaos pasampay te. Insyaallah taala. Salam doa si kau Kak Tuan magsukur si Heidi, Da Jamaluddin salam doa magsukur, Nurhida salam doa, Sara Kasat salam doa, shout out from Qatar. Assalamualaikum magsukur si Paisebno. Arayam Juzan salam doa, Hajja Amina Asani salam doa, Haji Malbia Garama salam doa, May Tui Im Swida salam doa, Mahal kita walang iba, pa-shout out Kak Tuan, si Kao magsuko si Paisebno, Pagi Tux Bakas din, Haji Nasir Alkon salam doa, Replay salam doa Aruisab, Puraida Muarif salam doa, Ummi Yusra salam doa, Nasan Sahalul salam doa, Michael Joyce Aquino salam doa si Kao, basta tiata texnen, painne tiagay ito baya. Painne magsukur salam doa si Andanon hek kata eddo ko bahu ko inin katarangan sebab dumaing Koreal yakan. Magsukur ga ko pinapatay si waktu ko ga di alim Islam. Allah alhamdulillah. Alhamdulillah ini nendo mian init do ten dambua due tello iyan makatay main dumaing kita sabay ngangot hekka. Pagi pain Rasulullahin pa si Ali radhiyallahu taala anhu painne liayyahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrim ni'am. Ya pa inni kahidayatan dan buahin sebab amban kau labi halga amban unta piatin magbalol me dua tello hilux zaman ko itu million pix ajanab niya pe live gana-gana Kak Tuan insyaallah. Guru te kalasahan mian sine se mian pa inte magganti-ganti si pasal me pagtilaw tuan si Rande Kaam hatu pangpain anure si Jipoy Attari salam doa, Marmar Akob Marwa salam doa, Nuria Bakasne, Nofir Hasan salam doa, Zain Al Naib Anni salam doa, Maj Al Hari salam doa, Amboya salam doa, Boy Abdullah salam doa si Kao mian Boy Abdullah si Amboya taga Panilaw pa ini salam doa tilaw ko. Tilaw itu kajari kita dengan doa tapos sujud sambayang sunat kue tahajud si awe mangan doa si sujurin mian ngakad mangan doa si sujurin mian ini sunnat dukha qala alaihi salatu wassalam akrabu ma yakunu bihil abdu inda rabbih wa huwa sajid bangkyo pa inne mi tamanan tapit ni pa inne ipunin si Allah taala bang ipasujud si Allah taala sumagawa bang i'tikad nun cinari hajja. Iyan ay mga doahin si kay na pusan sujud ininen yamil ilal bid'ah. Tapit ya si bid'ah. Sa bangkyaw ngan doa si kay na pusan sujud. Itikad nun antag-antag si sujud. Ininen la haraj. Ga niya problemani.
Dahad ja itikad nun gay kaya ngan dua si sa disujud. Bahasa paglairo si kay na pusan sujud do mapwedehin. Makadari kaya ngan dua si panagnaan sujud, ikadwe sujud, ikatelu sujud, ininen jinari. Boy Abdullah, abang iniakan nga isab, si Bay Siluas ang bahayang. Ay, baka, yoyot, inapaman. Okay, ana. Yoyot, inapaman. Mabaya ko inapaman. Watching from Basilan. Salam doa asikao, bro. Nura sanan. Andu. Katwa niyo neswalanon pohot insyaAllah. Naksi sikao sikapan. Arju dalika insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Pakwante, mako kita bisa Allah ta'ala bang paininang tabi ininen. Tahinang tabi kapi pagtaabot si Allah kiyama. Nurima Sayma o Saya. Salam doa si kau katuan, Masya Allah, masih kau tigas. Okay, ginig tagbas sa ano, komen. Omar Isnair, salam doa. Arfida, Rahim inin bakas na ininen. Raj El Laiti, salam doa. Rasmia, bakas na inin. Bakas na Nurhama Pasyonin, bakas na. Pakulang-kulang na painte. Muj Adam, salam doa si kau. Danganakan ko ininen. Magdanganakan kami. Magdanganakan ito kami tuminduwe. Okay? Si Muj magpasya ito pa niya. Salam doa. Kemon, labi-labi. Si Ina ko Haji Aliyah Aslon. Iyo si tumahubong. Salam doa. Sumisip. Salam doa. Tumahubong sumisip. Salam doa. Kusi siya Kemon. Usba painte. Mian si Muj Adam. Salam doa. Mian si Meos Bawaris neko. Lalo mian lagi loba nen ina nen loo si tumahubong pamante ko. 2 minutes sa si Hadi Qasim. Salam doa. Salam doa ko pa si Nurhima Yu Gapur. Katuan ni ulo si Saudi from Dubai. Si Hada Qasim Abdullah. Okay, salam doa ne ko mian bang takaleno ininen Nurhima Gafur. Salam doa ko painte si Hada si Kau Yu okay si Saudi. Radwa Kizal. Salam doa. Okay, Ayub Abdul Wahid. Ininen painte salam doa si Kau. Mian usba kami ang bantuburan. Sarta painte nakura sin atuburan. Magpung tinai apadji wahid duk papu ko. Amma ni ninen apadji wahid lay. Lai si bakong waktu ne peelum mag-inupaan. Agin kahaba bulan pili. Ine hinang kami indo ladya kami magkuletean painte si bukut dega niya. Bigay makanak pe kami jaman lay. Asal hatul miya ininen. Amban sinang kapan. Okay, Al-Sattam Mu'amir salam doa. Ra Anjala Karim salam doa. Nursia salam doa. Wakia sahabat salam doa. Ahmad Habibun salam doa. Herman Ismail salam doa. Wang Fam salam doa. Addum Gulaman salam doa. Malik Yakob salam doa. Muhammad Aisyah salam doa. Saida salam doa. Nur Jalil salam doa. Okay, Dani Harad salam doa. Anak miskin salam doa. Adu isap si kao. Tiyak ne ko silahat sa bakas do kyaw gite kulo usiriyad. Magsukur si kao anak miskin. Salam doa. Farhana Idali Najluna. Salam doa. Watching from Qatar. Mariam de Borja. Salam doa si kao. Watching Ramadan Karim pa inne. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak si kao. Majwi Siddiq. Salam doa kao. Katuan Dok Pasisahir Amban Sabah. Si Majwi Siddiq. Magpasalam doa pa si Sahir Amban Sabah ko mang takaleno ininen sambagon sa salamnen. Dani Harad salam doa si kautuan from Kuala Lumpur. Salam doa si kao mi andok si mesawe no malu si Kuala Lumpur lo. Salam doa Naida Baul nang Saadin. Salam doa. Okay, salam doa si Kam Kemon gini kam tutat ko lisag tello ne me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakilumon ko yang laptop ko. Alisag telo ne, magsukur si Kaam murah-murahan, bang paintinaima hinang tenbi, balik kumait si Kaam, yan lapal pagkilalihan tabi Kemon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.